abakozi b'amateka n'abagereza ko karuhuko bumvise akamo k'abateye karakugerera kwegera abenegihugu maze bakaganira kugira ngo nk'uko nyine babatoye bashobore kubabera icyiciro cyangwa ubuzima bw'aho badashika nabategeye bw'icyo gikorwa nacyo cyazanye cyatumye niyumvira kuza kugendera intara ya Ngozi hamwe no gushyigikira abagenzi bashinzwe amateka n'abakozi b'amateka nifuje kwifatanya nabo kugira ngo tuganire n'abavuka komine ba Ngozi igisagara usanga kitoroshe igisagara cy'abamusangira bakabivuga cyakira benshi ibiciro byinshi bava mu bihingo byinshi bazana imico myinshi usanga rero bitoroshe intumbero rero kugira ngo tuganire haraciye amezi 3 dutoye ntitwari bwagiye ibiganiro kugira ngo twakire ibiganiro hanyuma ibyo dushobora gutunganya kuvugana dushobora gutunganiriza mu ntara cyangwa muri komine tubivugane n'abatowe mu makomine cyangwa mu ntara hanyuma ibiri hejuru nabyo tugende kubivugana n'inzego zindi ziri hejuru kugira ngo bashobore gutunganyiriza imbere bashaka kwizakuka kuko byinshi byageze muri mwebwe mumenyere ko muzabibwira ariko mbere y'uko twikorera abaha akanya mu mutire bwaje kwibica n'itatu bibaza nifuza ko tuvugana ko icyambere neza mu guteza abanyentara ikibazo by'umutekano kuko haba muri kaje na konstaneri cyangwa abatari umutekano mu ntara wifashe neza icyo nacyo niyo soko y'ibindi bikorwa byose atari umutekano nta bikorwa by'iterambere bikorwa atari umutekano abakozi b'Imana abavuga bashaka n'amadini bashobora gukora urumva ubuzima bwose burahagarara hasi nibyo ko si ibyo twigishanya n'abarundi kuko abarundi barabibonye barashe kuri turi rero turatera cyane abanyengozi ingene ikibazo cy'umutekano cy'amahoro bagize kurwanya nubwo bivuga amahoro n'umutekano igikorwa cya isi yose igikorwa cy'ukuza ko kuko isamaye abandi bo basamaye cyane cyane ko nko mu gisagara cya Ngozi ntabivuze mwakira abantu b'ibice byinshi bakwiye hino rero igice yabo hari igihe usanga gisagara bafite ubuhungiro bakababwira hariya nanjye bakababwira hariya agacaza agategereza gisagara usanga rero gisagara yoroshe cyo kimwe naho bitumba kuko bitumba byagiye abasirikare barayubatse usanga nyine hariho intambwe distansi hagati y'iyi ariko isagara yakegeranye isagara nayo mpamvu muri bimwe bagiye numva bishobora guhungabanya
amahoro n'umutekano mwateraniye kandi baragenda guteranira kimwe mu bisenge bisanzwe badatemewe n'amategeko garuke cyo nibaza ingozi bikaze cyane ahandi ibindi ariko ngaha tugatera amakakakaka sinzi ko bahindura izina ariko nibaza kandi icyo nyine inzoga zitemewe n'amategeko turiko turaraba ibintu by'urumogi biri mu bintu by'ukuri biteza umutekano muke ugasanga mu miryango bigoranye ndetse ko ubona ubutunzi bw'umuryango bw'abasangana mu by'abantu kubera ko bihereje ibiyoga amagare yabo asinzikara ugasanga ntacyo batarira imiryango